अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बछुस निसार अहमद सोफी। ओत्र ओसुस बह रहमान डार सबन मशहूर कलाम शेषरंग बोजान तो बोजान बोजान बूजुम अख लफ्ज रावकन यानी शार छु रावकन मे वथरेम थाव्योम कन तय यूर मा आसम पकन। मे तोर न फिक्र यह रावकन मतलब क्या गो। खर शामस वोतुस काकनिस वानस पे और शोरिश कथा करित पृछुमस दोपस हे काका यह रावकन क्या सा गो। रावकन बुझती जन आव काकस इल्हाम तो न्यून योह डार सबुन शार परित दोपुन कशिर क्या सा अस रावकन वनान प्रानिन खोज लरन या बड़न मकानन खास तौर पर बट मकानन आस हेरमिस पोरस डब या बाला दर आसान मगर मेहराब चाल ये कुन गरस महाराज या खास पोछ इन वोल आसान अति अपरी नजर रोजान। अमे अलाव कह त नजारा चाहे शाम जून सुबह आफ्ताबुक दोपन यथ पट चानि यथ वजूद च लर पिटमिस पोरस यानी कलस पे मेहराब चाल दार यानी चश्म यपर प्रेथ कान नजारा छुक हेकान वुशित। दोपन शायरी अंदर छु रावकन लफ्जस यवान चश्मन सत तशबीह दिन। मे गई ये बूझित कान खड़ा मे दोपस है ऐ माजी जन्नत सती दोपस हे करक न मेहरबानी यथ सरसी कलामस यानी शेषरंगस करक सहल सूफियान तशरी का गो किताम पट तैयार। हालांकि मे अत कलामस यानी शेषरंगस पे ब्रोह अख तफसीली वीडियो बनोमुत जे अत क्या शेषरंग वनान तो कम कम रंग तो कित पे डार सबन काफियन हिंद रंग अत कलामस खूबसूरत अंदाजस मन जरमत। तमिच लिंक थव बह बन कनत डिस्क्रिप्शनस मन सत। खैर आज करो अस शेषरंग कलाम कन शारन सहल मानी या तशरी तो सती करो अत मज वर्तावन आमतन मुश्किल अल्फाजन हुन मानी ति समझन कोशिश। अलबत्ता मे युस माना या तशरी काकस निश अमे कलाम हवाल बूज बह कर सो पन्न अल्फाजन अंदर तोह ब्रोट कन बयान हरगमे वनस मज कह कोताही गछि तथ करजो दरगुजर। यह कलाम यानी शेषरंग छु ज़ाहिर जाम वलित तिथ पट वन आमुद जे आम करी या बोजन वोल तत आसानी सान ज़ाहिरी मानी हेकान करित। अलबत्ता प्रेथ कुन सूफी कलामस आसान ज़ाहिरी किरदारन या अल्फाजन पत कनि अख बातनी कैफियत अख बातनी माना पोशीद यथ मानियस ताम सिर्फ बाखबर शार शनास हेकान वातित तो काक अमे कलामुक बातनी पहलू सहल अंदाजस मज बयान करने कोशिश करान। यह कलाम यानी शेषरंग छु शेन रंगन मज यानी शेन हिस्सन या वनो शेन बंदन मज तकसीम करना आमुत। अमे किस प्रेथ रंगस या प्रेथ बंदस छु अख अलग तो मुनफरिद काफिय तो काफी अलाव यम अल्फाज शारन मज वर्तावन आमत तिमन अल्फाजन मज छु अक्सर अल्फाज काफी पटी रलवन। खैर गोडनिकिस बंदस या रंगस छु काफिय दन यानी लादन पादन दादन नादन सादन वगैरह। तो अमे शेष रंग कि गोडनिकि रंगुक गोडनुक शार छु आदन यखनान छम लादन तय सरहु वंदे पादन मदन असम चानी विदन तय आज वातम दादन। गोड वुचो अमकन तिमन लफ्जन हुन माना यम न आजकल आम बोल चालस मज मिसाल आदन आदन दपित गो लोकशार मिसाल आदन बोझ आदन यार यानी लोकशारुक यार इथे पट आदन काल यानी लोकशारुक वक ब्याख माना शुरुआत इब्तिदा। तो बाज सूफिया आदन लफ्ज महबूब या माशूक सिंद खतर ते इस्तेमाल करान यथ पट खोद डार सब आदन यकना दपित करान छु। हालांकि अकि दो वोन काकन दोपुन मे छु बासान अत गोडनिकिस शारस छु गोडनिकन लफ्जन हेर बोन गोमुत दोपुन गोडनिकिस मिसरस मज गुस आसुन आदन बदल मदन यकना छम लादन तय सरहो वंदे पादन तो दोयमिस मिसरस मज गुस आसुन मदन बदल आदन असम चानी विदन तय आज वातम दादन।
मे दोपमस क्यों छुक वनान उमर हा वोच यी बोजान तो यी छु किताबन मज ति लिखित दोपन नत कति बदलियो वो म्यानी वन खैर इथे कन छु लफ्ज लादन लादन मतलब गो मिन्नत थवन मेहरबानी करन पादन पादन लफ्जुक ज़ाहिरी माना छु खोर पाय कदम ब्याख लफ्ज छु मदन या मदन मदन छु संस्कृत लफ्ज यह छु वनान युस जन हुस्न बंद या सठै खूबसूरत आसे इथे कन हुस्न किस देवतहस यानी काम देवस ति छु मदन वनान तो ब्याख लफ्ज छु विदन विदन दपित गो आश यानी चनी आश चनी ख्वाब चनी कल तो आखिरी लफ्ज छु दादन दादन यानी दाद दपित गो फरियाद आही आलो वगैरह खैर वह वो शार किस गोडनिकिस मिसरस क्या नेर माने आदन यकना छम लादन तय सर हो वंदे पादन आई म्यानि महबूब चन मिन्नत चन मेहरबानी हरगा तशरीफ अनक दर्शन दिख बह वोथरावे शौक सान चान कदमन चान पादन पनुन यह कल पनुन यह सर अलबत्ता अख चीज कर अर्ज यानी शायर युस महबूबस छारान या इन बापत अर्जी छु करान सु महबूब छु दूर या बदल का बल्कि सोई जात सुई महबूब युस जन प्रथ कंस वनान छु वनहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद यानी बुछुसो तोहि शाह रगव खत नजदीक अलबत्ता दूरियर या सु वन न युनुक वजह ठोर या सबब छु इंसानस अंदर पन्ने नफ्सिक लच बद हिजाब तो यह नजरिया मद नजर थवित कर ब्याक अर्ज कदमन सर वथरावन चुन मुराद तिथे पट यथ पट अख इंसान पजी बेस इंसानस खोरन पे कल त्रावि अलबत्ता सूफियान इस्तिलाहस मज अमुक माना सर दपित गो चश्म यानी अछ तो महबूब सुंद पाय दपित गो महबूब सुन जलव तस सुंद सिफाती पर्दव या महबूब सुन मौजूदगी कुन चश्मो सद बोस दिन या चश्म वंदन या कह वना महबूब सुंद पाद दपित गो शाह यमन कुन आशक महबूब सज आश चश्म खम करित या मुदय कड़ित तिमन नूरानी पादन चश्म वथरित बोस छु दिवान यित पट अहद भट्ट साहब छु वनान सर वंदे कलवाल कदमन दोन बुझे बर हवा तिम वुश्म चनी यार लो खैर इख्तिलाफस छ गुंजाइश अम पत अमि शारुक ब्याक मिसर मदन असम चनी विदन तय आजम दादन मतलब आई म्यानि मदन वार मे हर सात चनी कल चनी आश आज बोज तो मीन आही मीन आलो मीन फरियाद यानी अमि शारुक निचोड़ छु ज आशक यानी डार सब छु महबूबस अर्ज करान ज मे छु प्रत सात फकत चनी कल चनी ख्याल बोजक न मीन शोक हत आलो मिनत रोज हम हरगा सोन कुन यहक बवंद है पनुन सर पन्ने चश्म चान नूरान पादन चान मौजूदगी चानिस इस बातस चानिस जलवस अम पत छु ब्याक शार यह दोद नरन मादन तय छिम गछान ब्रांद नादन मेदन छपरियो चान कसदन तय मलबाबन सादन गड वुछो अमकन मुश्किल लफ्जन हुंद माना नार तो माद दपित गो जाहिर मर्द तो जनान या मुजक्कर तो मोनस अलबत्ता सूफियान मानी छु माद नरस यानी यम माद नर इंसानस पानसी निश यमन ये तलब या दोद छु आसान मिसाल कान यम छु मुजक्कर तो चश्म छु मोनस अच्छा ब्रांद गछन गो कह पर्जनावनस मज फेर गछुन कह वुशित बे कंस हुंद गुमान गछुन तो नादन दपित गो नाद नाद छु वनान आवाज आलवस तो देन दपित गो दो छपरियो दपित गो पनाह नुन सोहबतस मज रोजुन तो कसदन या कसद गो यराद जानित मानित नियत या अज़म तो वन वुछो अमि शार किस गोडनिकिस मिसरस क्या नेर माने यह दोद नरन मादन तय छिम गछान ब्रांत नादन शायर छु महबूबस वनान जे यह दोद यानी दाय छारनुक दाय प्रदनावनुक दोद छु
मुश्तरक नरन क्यों मादन अलबत्ता छुस न हेकान सही पट जानित प्रजनवित चैन आलव चैन नाद तवे छम ब्रंत गछान मेदियन छपरियो चानि कसदन ते मल बाबन सादन यानी चानि बापत चानि नेच चानि शोक ब्यूठुस बह दोह वादन मौलवियन बाबन रिशन तो सादन या वनो बुजुर्गन हिंदिस सोहबतस मज ताकि चोन सही पाई पता हेक मालूम करित वन छु अमि कलामुक दोयम रंग यमुक काफी छु वन यानी नावन छावन बावन तावन वगैरह तो अमुक गोडनुक शार छु यावन असस तन नावन तय हावस छुन छावन बवन कद गई अथ हावन तय यह छु दुनिया तावन गोड वुछो मुश्किल अल्फाजन हुंद माने यावन या यावन मतलब गो जवानी शबाब शौक जज्ब तो शौक तन नावन गो पान छलुन पाकी हासिल करें तो अमे अलाव मिलाप वसल रलन बापत इस्तेमाल सपदान हावस गो शौक अरमान तो छावन गो कुन चीजुक लुत्फ तुलन मिसाल बाग छावन ये कह चीज अनान अति जिठ दुआ करान छावन यन इथे पे लफ्ज बवन अत पारान बवन कद गई अथ हावन मगर यह लफ्ज बवन बवन मतलब गो मंदर जाय लर मिसाल राज भवन विद्या भवन वजूदस ति वनान बवन तो दुनियास या संसारस ति वनान बवन अथ हावन मतलब गो छरी तो छनी खाली अथो तो तावन मतलब गो नुकसान मुसीबत दुख ये कंस कह मरान या नार लगान दपान ए यमन हा पे तावन तो वन वुछो शारो गोडनुक मिसर यावन असस तन नावन तय हावस छुन छावन अत अगर ज़ाहिरी माना करो तेल छु महबूब सिंदि शौक असस जवान तो खूबसूरत तन छलान तो पारा मगर महबूब छुन शौक सा म्योन हुसन मीन जवानी छावन खतर तैयार सपदान तो सूफियान मानी हेकोस करित यानी महबूब सिंदि शौक कोर मे ते सोर यम सत सु मे नजदीक मेनिस कुर्बतस मज यीहा मगर तस महबूबस छुन तम शौक सान मे कुन माल या तवज्जो फेरान अमे पत ब्याख मिसर बवन कद गई अथ हावन तय यह दुनिया तावन यानी कतिया गई यम संसार छरी तो छनी कह हासिल करने वरय अथ हावान बगैर कह हासिल कर यह दुनिया तावन यानी इंसानस छुन यह दुनिया यह माल दौलत मकान शुर बाज सत या बकार लगान बल्कि अगर पज दिल पन हकीकत खुदायत या हकीकी इश्कस अंदर गरक सपद देव पोशवन हयाती येस बाग्य नत बकौल शायर यह दुनिया तावन ब्याख शार बछस न व्यतरावन तय तस छुन कह बावन मिलवन मेत तस कथ त्रावन तय लुक मचरावन व्यतरावन गो चालुन बर्दाश्त करुन मिलवन यानी अख रलित तो मचरावन मतलब गो पागल करुन परेशान करुन वन वुछो अमि शार किस गोडनिकिस मिसरस माने बछस न व्यतरावन तय तस छुन कह बावन यानी शायर वनान ज तस मेनिस महबूबस मदन वारस छुन कह ति वनान बछस न हेकान वह जुदाई हुंद गो बार चलित या बर्दाश्त करित मिलवन मेत तस कथ त्रावन तय लुक मचरावन यानी बह कथ त्रावन या मशरावन सु मदन वार अस पान वन अख रूहानी वाट मगर लुक स्टेज अनान मजाक तो खंद करान अलबत्ता लुक दपित मुराद यम जन नफ्स पे राय या ख्वाहिश इंसानस परेशान करान अथ वत छस न दिवान असलस कुन पकनस तो वन अमि कलामुक त्रेयम रंग अमुक काफी यानी दपन व्यपन पन तापन सापन वगैरह शार व्यपन छुस न म्योन लुक क्या दपन तय तन जहर चापन दपन असस म्योन सपन तय मज पेज दलाल दुपन यानी सह म्यान आलवन कन थवान तस म्योन कह परवा अमा लुक क्या वनान तमे शर गजमज बर्दाश्त करान
दपन ٲसٕس میونٕے सपन तय मंज पेस दलाल तुपन अलबत्ता मेन ख्वाहिश ٲस फकत यिژٕے दपان ٲसٕس میون बन تہٕ مےٚ تہِ کر تہٕ قبوٗل مگر کیٛاہ کرٕ یِم نفسٕکۍ ول یِمے چھِ اسہِ دوٗریر پاوان اچھا کھوژان چھُنہٕ پاپن تہٕ زٲجنس اشکہٕ تاپن پٔہۍ پن بہٕ وٲجنس لٲجنس ژھٮ۪پن تہٕ کٔرہس تٲویٖزٕ پن پٔہۍ پن مطلب گوٚو ہردُک پن یُس کُلیو پٮ۪ٹھٕ ہرِتھ چھُ پیوان تہٕ معموٗلی ہوا دکو سۭتۍ اورٕ یور چھُ لاینہِ یِوان پوٚہ چھُ ہردٕکِس رٮ۪تس ناو یِتھ پٲٹھۍ ہار زیٹھ شراوُن ماگ وغٲرٕ چھِ خٲر کھوژان چھُنہٕ پاپن تہٕ زٲجنس اشکہٕ تاپن یعنی میون معشوق سُہ چھُ لاپرواہ تس چھنہٕ گرٛین گژھان یوٚدوے مےٚ نارِ اشکن سوٗر تہِ کوٚر پٔہۍ پن بہٕ وٲجنس لٲجنس ژھٮ۪پن تہٕ کٔرہس تٲویٖزٕ پن یعنی زن کٔرِکھ میٲنِس معشوقس تٲویٖزٕ زِ مےٚ کٔرٕن ہردٕکہِ پنٕچ بٲش ہرِتھ پٲونس ژھٮ۪پہٕ چھُم دِوان تہٕ وۄنۍ امہِ کلامُک ژوٗرِم رنگ امیُک قٲفیہِ چھُ کن یعنی پکن تھٮ۪کن شانکن روکن وغٲرٕ شعر چھُ تھٮ۪کن ٲسٕس مخلوٗقن تہٕ بٲلیے وٲلۍ دوٗر کن روکن وۄتھریوم تھاویوم کن تہٕ یوٗرۍ ما آسٮ۪م پکن وٲلۍ دوٗر کن چھِ تۄہہِ پتہٕ یہِ چھُ اکھ زیور یُس کنن چھُ یِوان لاگنہٕ پرانٮ۪ن دوٗرن آسان نِچہِ نِچہِ رۄنہِ تتھ اوس ہلاونہٕ سۭتۍ ہلکہٕ شرٛونۍ شرٛونۍ گژھان توے چھُ صوٗفیانہٕ اصطلاحس منٛز دوٗرٕ کن استعار رنگۍ استعمال یِوان کرنہٕ یعنی اتھ چھِ تشبیٖح یِوان دِنہٕ زیٖرو بمس سۭتۍ تہٕ تمیُکُے اِشارٕ چھُ ڈار صٲب یتھ شعرس منٛز یِتھ پٲٹھۍ کران تھٮ۪کن ٲسٕس مخلوٗقن تہٕ بٲلیے وٲلۍ دوٗر کن مخلوٗقن تھٮ۪کُن دٔپِتھ چھُنہٕ مُراد لُکن برونٛہہ کنہِ اعلان کرُن امہِ حقیٖقت ہُنٛد زِ میانٮ۪ن گوشن گوٚو تس محبوٗب سٕنٛدِ نادُک اثبات بٔلکہِ چھُ یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ انسان پانسٕے سۭتۍ کتھٕ کران زن چھُ لُکہٕ لچھس سۭتۍ کتھٕ آسان کران تھٮ۪کن ٲسٕس مخلوٗقن تہٕ بٲلیے وٲلۍ دوٗر کن یعنی گوشن اندر تمہِ کیفیتُک اثبات گژھنہٕ سۭتۍ خوشی ہُنٛد اظہار کرُن روکن وۄتھریم تھاویوم کن تہٕ یوٗرۍ ما آسٮ۪م پکن روکن کوٚر مےٚ گۄڈے عرض زِ صوٗفیانہٕ اصطلاحس منٛز چھِ روکن مُراد چشمہٕ یعنی روکن وۄتھریوم یعنی چشمہٕ وۄتھرایوم تس معشوق سٕنٛدِ باپتھ تہٕ کن تھایوم تتھ نادس کُن ییٚمیُک اظہار گۄڈنِکِس شعرس منٛز چھُ کیازِ کہِ یوٗرۍ ما آسٮ۪م پکن آز ما چھُ تس یرادٕ نوٚن نیرنس پان ہاونس تہٕ وۄنۍ بیٛاکھ شعر اکھ مۄختہٕ ٲسٕس چھکن تہٕ بوزوٕنہِ بوز تھاو کن امہِ پتہٕ چھُ ڈار صٲب بوزوٕنٮ۪ن مۄختہٕ چھکان یعنی نصیحت کران زِ وارٕ تھاو تٔسۍ حقس تہٕ حقیٖقتس کُن گوش یۄس واقعی حقیٖقت چھےٚ نتہٕ تارکن ژھانٛجو منٛز مارکن تہٕ سۄنہٕ آسم شانکن مےٚ ژھانٛجو زٔمیٖنن تہٕ آسمانن منٛز حالانکہِ سۄنہٕ آسم شانکن یعنی نفسہٕ پٮ۪ٹھٕ وۄتھن وٲلۍ خیال یا رایہِ آسم زاگہِ تہٕ وۄنۍ پوٗنٛژِم رنگ ییٚمیُک قٲفیہِ چھُ من یعنی شامن کامن کلمن عالمن وغٲرٕ شعر چھُ شامن تہٕ صبحن چھِم دُشمن تہٕ کتھِ کٔرہم کامن یعنی میٲنۍ دُشمن چھِ دۄہس راتس مےٚ پٮ۪ٹھ نظر تھٲوِتھ دُشمن دٔپِتھ چھُ مُراد نفس کتھِ کٔرہم کامن یعنی تس محبوٗبس سۭتۍ خلوتس منٛز روزنس تہِ کٔرٕکھ کامن یعنی ٹھٔرۍ کٔرِکھ پٲدٕ پامن لٲجنس رٹس دامن تہٕ گیوٗلُم کُلہِ عالمن پامن لٲجنس یعنی بہٕ چھس نہٕ اتھ نفسس پوش توے چھم پامہٕ پیوان رٹنہِ مگر بہٕ رٹس توتہِ دامن یوٚدوے مےٚ دُنیاہن حزل تہِ کٔرۍ دپس تنہِ مُژر جامن تہٕ تتھ چھُم نہٕ روے سمن تنہِ مُژر جامن دٔپِتھ چھُنہٕ مُراد نالہٕ پلو کڑٕنۍ بٔلکہِ چھُ ڈار صٲب حقیٖقی تہٕ بے جسم معشوقس ونان زِ صفٲتی جامہٕ پتھر ترٲوِتھ ہاو مےٚ ننہِ وانہٕ پنٕنۍ ذات پنٕنۍ حقیٖقت مگر تتھ چھُم نہٕ روے سمن یعنی بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان تتھ حقیٖقتس پِلِتھ یا تاب أنِتھ علمن کھٲجنس چھُم نہٕ ہمن تہٕ کیٛاہ لیوٚکھنم قلمن
अलमन खजनस छुम न हमन यानी अम शौकन तो जज्बन गुणनम जलाव जोश युस न हमान छुम क्या लिखनम कलमन यानी क्या लिखनम अत तकदीरस। तो वन शेयम तो आखरी रंग अमुक काफी छु तन वर्तन दरतन सूरतन छतन वगर। शार छु सतन दरतन छु वर्तन तय वसल छु हर सातन। सतन दरतन यानी सतन जमीनन मगर दाखली छु वर्तन तय वर्तन गो युन गछुन फेरुन। वसल छु हर सातन प्रथ सात छु आरिफस वसल अलबत्ता जहातन मारनस मोयाम छतन तय वन छुम जागान हितन। जहातन मारनस यानी मुजाहिदन नफ्स कुशी मारनस मोयाम छतन यानी बुजर त्याम मगर वन छुम जागान हितन यानी ये नफ्स छु वन हिल तो बहान कर कर हितन जागान। ब्याख शार यह आखरी हारि दिल न्यूनम तोतन तय वार वुछहन सूरतन। हारि दिल न्यूनम तोतन तय हर दपित छु मुराद आश यानी डार सब तो तोत दपित छु मुराद डार सबन महबूब। दपान दिल न्यूम अम महबूबन वार वुछहन सूरतन ब वुछहन वार सूरस किन सूरत दपित छु मुराद नूरानी परतव। हर तन छु रहमान वुल मारिफतन तय शेश रंग वनुन दफतन। हर तन छु रहमान यानी महबूब सुन जलव वुछुत छु रहमान हर तन ते अमे दाय जान हिंद मारिफतन कुर डार सब सरशार तो न्यून यकदम यह शेश रंग वनित। खैर बह कर अर्ज यह काकसज तशरी या कह माने छुन हतमी इख्तिलाफस छु गुंजाइश तो हरगा मे वनस मज कह कोताही आसि गमज बह छुस तमि खतर माजरत खा। मे बासान अजकिस गो सठा बिहिव खुदायस हवाले। अस्सलामु अलैकुम।